3 sekunde, 2 sekunde, Jago, trica ulazi, Jago. Zaista je izvukao maksimalno iz ove akcije. Teodosić hoće, neće Pangos, hoće Teodosić. Nastavlja Zvezda razbijati Valenciju u drugoj četvrtini, to je 9:0 sada. Tobi, Hanga je na trici, Hanga! Zvezda radi 12:0, sigurno je zadovoljan i Igor Rakočević. Hanga, Teodosić, trica još jednom, Miloš Teodosić. Teodosić, Nedović, 3 sekunde za napad, Nedović i on je bivši igrač Valencije, tamo ga je trenirao Velimir Perasović, prvi poeni za Nemanju Nedovića. Nedović se diže, zabija tricu, Nemanja Nedović, opa, kakva četvrtina Crvene Zvezde. Nedović se diže preko ruke, zabija, super raspoloženi Nemanja Nedović. Nezaustavljiv je Nedović, evo ga, 21. poen, 10. u drugom poluvremenu. I evo još jednog dalekometnog ubačaja, Nemanje Nedovića, zabio je preko Ođeleja. Mike Tobi, trica ulazi, Mike Tobi, 9 poena. Nedović, 27 koševa, Nemanja Nedović. Utakmica sezone, vrlo vjerojatno